Kuri aya manywa nongeye kubaha ikaze muri aya makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki ya mbere z'uku kwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nkundi rubane nanjye rero nkubwira ijambo kuri ndi usobanukirwe neza ibyo uyu mutwe w'amaka 23 watangaje. Uti bimeze bite noneho ku kibuga cy'imirwano? Wowe nkundi rubane nanjye turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza uko bimeze, ariko kandi biragaragara ko uyu mutwe w'amaka 23 wongeye kwikoma Uburundi. Uti byagenze gute? Mbere yuko ngira icyo nkutangariza, reka mbanze nkwibutsa ko YouTube channel yacu ikiri yayindi ni Subiza TV, aha niho ukura amakuru meza kandi aba yizewe, amakuru abagezweho. Ubwo rero reka mpite mpikaze babandi baba bakigera kuri uyu miyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere, reka mbasabe gukora subscribe cyangwa sabone bitewe nuko mubyita, kuko iyo niyo nkunga ya mbere muba muduteye, kandi kubana natwe biratunezeza cyane ko kubana natwe nta n'igihombo ikirimo. Mujye mugenda muduha n'ibitekerezo byanyu muri comment. Reka mpite ngenda nkugezaho iby'iyi nkuru kuko ntabwo tuba turi butinde, igihe kirahenda mw'abantu mwe, tujya tumenya gukoresha igihe cyacu neza. Mu gihe aha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya DRC turi kugenda tubona urugamba rukomeje kujya mbere, imirwano ikomeje gufata indi ntera. Uyu mutwe w'amaka 23 aho kuri iki cyumweru tariki 30 Ugushyingo, ubwo birumvikana n'ejo. Ibi ngibi bikaba byagaragaye ubwo uyu mutwe w'amaka 23 wongeye kwikoma iki gihugu cy'u Burundi, aho ugishinja kuba nyirabayazana w'ibitero bitandukanye bimaze igihe bigabwa mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi bo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi w'iri shami rya politike rya AFC, uyu mutwe w'amaka 23 akaba uyu yitwa Laurence Kanyuka, abinyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, yavuze ko uyu nguyu aho yagiye agaragaza ibi bitero byose by'izi ndege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'iza drone, aho ibi ngibi bigabwa mu bice bigiye bitandukanye bituwe cyane n'abaturage no mu mirongo yose yo ku rugamba, aho ibi bigaragara ko ibi bituruka mu Burundi. Iki gihugu rero ngo gikora nk'igicumbikiye abangaba, navuga ngo ni ubutegetsi, cyangwa se kikaba gicumbikiye abangaba bose bahuriye muri iri huriro, cyangwa se kuri uru rugamba rurwanwa n'abantu bagiye batandukanye, harimo abamayimayi, harimo abawazarendo, harimo FDLR ndetse n'ingabo z'iki gihugu cya Congo FARDC, yewe n'iki gisirikare cy'u Burundi. Uyu mutwe w'amaka 23 rero hakaba hari byinshi wagiye utangaza, ari nabyo ngiye kugenda nkugezaho, kandi ugenda unasobanukirwa neza noneho uko ku rugamba ku mirongo y'imbere bimeze. Nizere ko ukiri kumwe nanjye ndetse wamaje gusobanukirwa neza ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu ikiri yayindi ni Subiza TV. Ahangaha nakubwira ko ariho ukura amakuru nk'aya ngaya kandi abagezweho, ukomeze udushyigikire, usharinga iyo nkuru kuri bagenzi bawe, kugira ngo nabo aya makuru babashe kugenda bamenya uko bimeze ahangaha. Uyu mutwe w'amaka 23 rero ukomeza wemeza ko, cyangwa se ukaba wemeje ko ibi ngibi byose biri gukorwa n'u Burundi bikomeje kubangamira n'aka gahenge bavuga ko kaba gakenewe. Impamvu ni iyihe? Ngo yakomeje agira ati u Burundi bunohereza ingabo zabwo ndetse n'abarwanyi n'imbonerakure mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho abangaba binjijwe muri FARDC ndetse no muri FDLR na Mayimayi na Wazarendo. Ubwo birumvikana ni bya bindi nkunda kukubwira ngo uyu perezida Neva niba ari agafaranga yahawe na Tshisekedi, niba ari umubano wabo, cyangwa se niba ari abanywanyi nk'uko bakunda kubivuga, sinzi icyo ababikorera, cyane ko twagiye tubona bamwe mu basirikare, ubwo ni abasoda b'iki gisirikare cy'u Burundi, nabo ubwabo bahamiriza ko iby'uru rugamba nabo ubwabo batarwifuza, batanarukunda, kuko ngo boherezwa ku gahato, ngo nta nubwo bazi icyo barwanira, kubera ko uzasanga inshuro nyinshi bamwe mu basoda b'iki gisirikare cy'u Burundi iyo babonye uko bika amafura, cyangwa se iyo babonye uko bacika, ubwo nyine
bahita bagira gute, bahita bayabangira ingata bakigendera kubera ko baba bameze nk'abagurishijwe, ntago bazi ibijya mbere hagati y'uyu muperezida, ubwo ndi kuvuga Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu nguyu Felix Tshisekedi. Nubwo rero uyu Laurent Kanyuka ntacyo yigeze arenza kuri buriya butumwa, no, ariko nkawe cyangwa se nkanjye nsesenguye neza mpita mbona ko ariya yaragamije kwihanangiriza iki gihugu cy'u Burundi mu buryo buziguye. Birumvikana impamvu y'ibi ngibi byose ni kwa kundi uba usanga inshuro nyinshi ibitero byinshi byagabwe n'izi ngabo z'u Burundi cyangwa se ingabo za FARDC, ahanini ziriya ndege nagiye nkubwira ubwoko bwazo mbere y'uko ibi ngibi binaba, ngira ngo habanje za drone ari nazo zagendaga zibasira bimwe mu birindiro by'uyu mutwe wa 2-3. Kera kawe nibwo twagiye tubona iriya ndege itwarwa n'Umurusiya, gusa nakubwira ko muri iriya minsi hari yahanuwe zimwe muri izo ngizo, ngira ngo hari drone yigeze guhanurwa n'iki gisirikare cy'uyu mutwe wa 2-3. Kera kabayeho na ziriya ndege nazo zije, imwe muri zo hari yahanuwe ejo bundi, niba atari kuwa gatanu ni kuwa kane, ngira ngo mwarabibonye. Iyo nkuru nayo nayibagejejeho, uba utarayikurikiye ujyaho mu nkuru zibanziriza iyi ngiyi uraza kugenda umenya uburyo abangaba cyangwa se izintare za Sarambwe zaje gukora iyo operasiyo, nacyo baragituritsa no hasi ngo pi. Ubwo birumvikana impamvu ibi ngibi byose uyu Kanyuka yaje kugenda abigaragaza binyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, nuko inshuro nyinshi ibitero byose by'indege bibagabwaho ngo biba byaturutse hariya i Burundi. Bivuze ngo igihugu cy'u Burundi kiri kwifashishwa muri iyi ntambara iri kubera ahangaha mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bigizwemo uruhare n'uriya mukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste. Akaba ari nayo mpamvu rero uyu mutwe wa 2-3 ukomeje kwikoma u Burundi ngo kubera ko ngo ntago bakabaye bivanga mu banyekongo cyangwa se mu bibazo by'abanyekongo. Perezida w'uyu mutwe wa 2-3 akanaba umuhuzabikorwa wungirije w'iri huriro rya AFC, aho uyu yitwa Bernard Bisimwa we yeruye agaragaza ko ibi bitero by'izi ngabo z'u Burundi zigaba ku baturage b'abanyekongo bibasanze mu midugudu batuyemo, ibi ngibi ngo bikaba ari ibyaha byibasira inyoko muntu ndetse n'iby'intambara nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Geneve yo muri 1949, stati ya Roma yo mu 1998 n'amategeko shingiro ya Loni. Uyu nguyu we urumva ko yagize ibyo yerura, nta kintu na kimwe akomeje guca ku ruhande. Ibi ngibi biratanga iki? Birasobanura iki ku mirwano turi kugenda tubona ahangaha hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, cyane ko aba bagabo nubwo nabo baba bigiza nkana tutayobewe icyo baba bashaka. Gusa ngewe icyo nakubwira cyo nuko uyu mutwe wa 2-3 n'ubundi ufite gahunda yo kuba wagera ahangaha muri utu duce tundi tukiri mu maboko y'izi ngabo za leta ya Kongo, aho n'ubundi nakubwira ko tumwe muri utu duce harimo twinshi twegereye ahangaha muri Uvira ndetse n'utundi dukikije iriya misozi, kuko ngo niyo gahunda bafite mbere y'uko bahita bakomeza berekeza i Kinshasa, cyane ko ibi ngibi impamvu babikora ngo ari uko uyu nguyu Felix Tshisekedi uri ku butegetsi yananiwe gukora inshingano ze nk'uko bikwiye. Ingaye nguko rero byavugirwaga ahangaha ku kibuga cy'imirwano, uze kunkundira dusubire mu makuru yacu ari imbere, kuko nkunda kukubwira ko ahangaha ariho bibera, ari naho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. YouTube channel yo iracyari ya yindi nisubiza TV, ujye ubana nanjye amanywa na nijoro, ndetse nakubwira ngo ntuze kugenda urasize ibitekerezo byawe hasi muri komenti, ari nakugenda urayikinga iyi nkuru ukoze kuri share, ntabwo byakugwa nabi ndetse natwe biradushimisha. Na wa wundi ubikigeranye nanjye ku musozo w'iyi nkuru atarakora subscribe, akaniko kanya kiza ko kubikora kugira ngo nawe ajye mu mubare wabiyemeje kudutera inkunga bakanabana natwe umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, Mungu ababarikie sana, asante sana.